Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ni. Saan mo ta, Eva? Kat, kumusta nga tibiyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mat. Kano napintas sa titrabaho nila kay mo? Mayat sa tisweldo na. Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtudla iti igatang iti para ijay balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo amaawanan? Tada trabaho na. Unmat ket di ngam, basta. Agbabawi ak anak asawa iti lakay sika. Ni, apay mat. Nasingput samot di asawam. Idi damo itid na amin ti sweldo na idi kanya. Ngam idi na amuan na nga agsugsugalak. Imutan nakmateng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan matla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Ano sa mo tadan anak yo? Ay, isarek nakman kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mang bantay kadag iti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man jay katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isarek nakman kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam? Ay na, mayat man kun saan. Awan maaramidan na. Siyaknut lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan nakman friend. Kaya't ko ti trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat mo ti sweldong Sige, tagdamagak to nga road, friend. Sumurutakkan kan iti panagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na yung nagitang nakta. Makauma ti agnaudlatan dito'y balay, Pita. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumit ti agaliwaksay. Kun kaya't ko ti makatulong kun ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talula abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwartakan ka. At least, no mga bakak, manayunan ti kwarta. Manmanumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay tikasta. Sana nasaya at tikasta. Palubusan nakngarod ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanya. Saan akon ang pumanaw? Jakmat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang. Isupay laang ti mga sikaso kadag iti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan dita nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton adan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan, paggudwaan tantuan niya. Paggudwaan tanto amin ang magastos. Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko, inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amayat ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat di ka madanagan. At dadigayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may standby. At dadagos trabaho mo, Eva. Nga rod, iso thank you talaga, friend. Basta say atan ti trabaho maatan narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Lani, promise.
Agawidem kit den jay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kaya't nanang. Nakasapol nga minan iti trabaho na. Pampanunuyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraak ti kayat na. Sa baybayan yawn. Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, kayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na. Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid nanang. Nagsweldo kan, Eva? Ha? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Ngam makaliplipat kan sama nga minan, Eva. Ha? Mangtad ka iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Dahito man pala ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko nga minti kwartak ijay lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y sangaribuan niya? Day talang amin tinagbatin. Pasensya ka pala ang friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale, bumawi akto numaminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan na yala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo. Ay, adda, ay na. Ay, yak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko managiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak irwam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo ngam di mo pala mo dagita trabaho? Imposible mo daytan, Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamang anak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak mo tan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito Bulaan nakmanin, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito a restaurant. Ala, saan mo ado tinapipintas dito, Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. I could thank you latan, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Hanggang mabalin ka din alam ti CP number mo, miss? Ay, oo na. Day talaga yun. Sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturugan. Asino ay data kayo inawag mo? Di asawak. Aywan, rumwarak biit lani Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat iti plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatan. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanin, taag-flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilak mon ton tiridaw. Agtuktukak tulatan no sumangpweta. Nagturogam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay nasa anak anaturog lani. Inawis nak jay bayer ko ang nagdisko. Anya?
Sigud ka di nga mamom dayta. Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minin. Ah, Ayun, awan pailat maitid ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok iti balay mi. Nakalive nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumeng na. ay, alakot na. Anya nga ron nga eh. Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitid ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak. Adda anak ko apaggastusak. Iso asapay ko matamaawatan nak, Lani. Kasano, Eva? Ada tayo bulbuloda ka, kwarta? Wen, ato'y Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan agtrabaho, Ryan. Akyaman na. Pasensya ka na. Gipitak nga minita. Sana bale, tano maanak ti kwartak. Bayadan kan dumat lang. Ikan kan to pa iti kwartam Agyaman na, Ryan. Ngam saanon, takababain mo. Basta ikan kan to iti kwartam. Iso nga anusan nak pala itawan. Tane. Di na pa yung amin binayadan di impautang ko kwartak. Ada kwartak nga inutang da. Medyo dakil mo't agatad Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay akasla naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Agpaarami dakto iti balay ta. Basta di nakisuksukat, Ryan. Tano siya, nakasaganak amang panaw iti pamilyak panakin ka. Wen, di ka madanagan. Si ka lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Si Kangay, di kagawid? Ay, kwa, adda trabaho. Ni, holiday matitidwa nga aldaw. Kasano ko mga adda trabaho? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung arod, Lani? Iso adyak makaawid. Agkat, agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si Kapay lati makaamo di ti boarding house ta. Uwan, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam lani. Jay gayam mo ngay. Apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho na, Mang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na iti pamilyana. Taon ti mo umawag di na maaramid. Ha? Ni, apay, saan nga umawawag ni Eva kada kayo? Saan nga rodan? Ni, kunak, ano da kayo ti kanayon na kainawag na itirabi eh. Ganna ko nanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house me. Anya? Ne, awan man. Kat no manipod nagtrabaho, awan na pulos inter na. Aniya? Sika, apay adi ka reply iti chat ko. Pasensya ka, Neva, honey. Makios-usarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Nangikam ngay iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kiti kwartan intasakaan. Ha? Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak ti kwartak. Sakto matiyag gastos iti para ka data. Alangarod. Rumwarta no madamdama. Tainta sa kaan. Naimbag man tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uwan. Holiday ngamin. Iso anagawin. Inton bigat pa'y asumang patday dyan. Iso ang maturog ka manin dito eh. O sige. Basta intanto sa ka anti cellphone ko, hanya. Uwan, Ryan. Una yung tikas tang aramid mo, Eva? Nagisangpot kay ti lalaki dito dagusta? Magkukwa. Sino day ta lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas titsuran nyo. Apeng aramidem ti kastoy, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo? Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilin nak dayjay. Anya? Kan nalaing asumao. Atiw na pa iti babae.
Isapin manawak ije balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka ti. Lani, Pangaasim, sarda nga mon ti kastangar aramidam Eva. Sinaamon day ti alalaki. lading itak lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga ron, ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidam. Agpinnasen siya talaangan, Eva. Di mo't makalagi punjay asawam. Di mo't agawidan. Kaslamot adda ijay abrudan. Tadi pa'y agawidan. Busy ka no iti trabaho na nanang. Apay, saan amailew kadagiti anak yaw? Diya mo iti na diya manukang yaw. Ay sus, nakabirok sa mutan iti nangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot, anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laang anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsango na. Ha? Nagsweldo ka, Neva. Wan, ngam imbayad kun iti abang. Anyamot ten. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't mait itod mo kanya kon. Wan ata ni, nagngina mo ti abang. Sabali pa'y ti bayad ti silaw kandanong. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga eh. Kunak man no umay ka dito'y boarding house ko. Saanan? Ten nakpay agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga eh. Makitan to. Makitam! Di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingkan ka. Impatag ko'y Diyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipat amon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo, anak ko. Bay-bay amon jay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ni, Eva, kumusta kan? Sumra ka? Pimanaw akon iti pagababangak, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon, tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo? Kuha. Aginawak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli kan iti asawam. Agpakawan ka kankwana. Barang maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Amangan noan niya ti aramidan na kanya. No kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit iti asawam. Barang mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitan. Aklunak tinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoonay. Nailaw anak. Pakawanan na kuma. Oh, Ikan na kumapay iti may sagon daway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadagiti anak na. itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan sa kakundi subli kanya. Lading itag, Eva. Ngam awanen lugar mo diti pusok. Huh? Mapakawan ka. Ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid kan iti probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa.
Ay, anya nga ron ngay, awatam ati bunga ti aramid mo. Gasta talaga. No dakas ti mulam, awan nasaya at nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kugmo ta inosente dayta. Agpatibker ka. Pag nakmam, ti kasta na pasamakan ka, Eva. Ita tanakalpas kan iti panagadal mao Luna anak kao. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani adu ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho anak kao. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kao? Wen tatang, dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kao. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan ko na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan anak sinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw ka no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, yakar ko man dagi yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan Luna. Intamang restaurant, kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijamol. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akong dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Nay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan?
Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ilakom langan tapno adda sukat inggatang mau di tabaro a cellphone mau. No adda gumatang tatang. Gatang mo to cellphone ko, Mena. Anya, ni, katno kagat-gatang mo daytan. Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan, naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasa mga ipus, tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna, di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam ti ikamo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na nga'y, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo iti awan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan nak ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamot insangput mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nangina datoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat datan, nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduak, ada kayo itoy. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo itoy. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan na atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak.
Anda nangigatangak iti swildok. Manan, anyaman ti ginatang mon ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga ti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anwam dagit hangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastusak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa'y lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-ado ti mula nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay na nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laeng. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tadda ka nga rod asawak. Iso asi ka laeng ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon ito'y balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. At damot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y parangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita.
Kat ginatang ko At daya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakal da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katun Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakila ko. Taisupay ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agila ko no kayat mo. Pagbingayan ta nga ila ko dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila ko men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May mayati hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, ta bingayon ta anaimbang. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tanudaga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lote Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar. Nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya! Ala! Apay ngay! Basang to ti group chat tayo. Inlanad amin ijay ti rason.
Ay na, awanin ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Ijay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruwar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabaho, Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan na, marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? di da kam tumot ngamin dinengeg anak kau. No bagbagaan da ka, sintirmag. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urno nga ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngumawan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit nangarod aramatam nga agabraw anak kau. Ada nabulod ko kadagiti gagayem ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manak ko. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangay nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wan anak ko, ikarimi dayta. Baldaw lakay. Apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Taman ipod nagpamilyada ka. Marigrigatan damutan nga politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahuan dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahuan. Kabawilak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumaanakas asawa? Di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikasta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo tikasta pa nagsasaumag. Naging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamag. Anyat amok ngay.
Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay laang ti bagamait. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek, Susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak, ije na tayon akong parek. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yun. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kin ni tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano edi kaw bubingan mi pailaan. Di na payla mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kin ni tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kin ni Jimmy akabsat ko ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kastyeng aramidan na. Isubli kong te binulod ko ide abagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasit ti mulmulaan mi alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di dagatatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasyeng ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no dimon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta kanya asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagidaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na Tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, Susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay di kasi kalawa tinaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon.
Gundawayan nyo matkan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pailaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawon nak sa amot susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday tau galem, inananusan ka. Nagbalay na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siya. Diya ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy nga ron Iso nga adayo tirik namin kinitata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit la kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan aso kayon ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para ka na kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigregatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diya ka mo nga ron no kasano ti pamay akamang kumbinserita asawa ka din ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pagit din Di nak mairining. Kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula.
Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay ah. Inton aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, baba na kon. Nasakit man ang tiyan ko ah. Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging apreso tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan ka laangan iti kaduam agtrabaho di talon. Dahil saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan ah. Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga uray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka di tabron? Masaya atlat na bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man mo bigat bakit? Ingkan to gumatang iti materialis. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalatta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada, iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang dito nga gamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabangla na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damatang, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugalan. Agturay mo lata ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidin da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidin nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa.
Imbes asabali ti paggatangan niyaw, da kami laen tatulong yumutang ka na kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me, tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales, tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga ron anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga ron, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at idagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun dya daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay dyan. Baknang damo ilangan. Saan dan ang pakan tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag, ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpigsama tan ti tudo bakit? Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga, kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasarungay jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramiden ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Taplusan na madadaal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mo't jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kao no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta paray. Yeah. Nanang, asino di lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayim na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta Kano ni ading mo mga road ti kayat na apasyaran.
Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pala ang ti-boyfriend ko. Kat adan tulad ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako, tani. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasan da kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alang araw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kau. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy akapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kau. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maore may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob sa mau. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, Wayne. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Ang damat lang takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lata ito native nga manok. Ay, saan mo't asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmay-may sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Kanya nga tanga oras no sa mga panitina, Leona. Ay, sigurado nga marabyan day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar itoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, langikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina.
mabalin man ang ti pumasyar. Ah? Si kamot gayam, Ramil. Sumra ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang liyo na. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saan ang tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramel. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramel. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang liyo na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatama. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklon day di Ramil, manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at gandat nga agaram kanyak. Kat kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ka paraken ka, ni Ramil kuma, nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpat lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy, madlaw amam martek. Agat arak no kasya sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro, awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo sika. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni Tatersina ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukuna ni manang mo alyona nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit na Sumapulak lang nga iti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sa balay. Loko na niya kamsat mo.
Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagiti agar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante. Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kwana. Unaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw dabalasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di nga iti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar ka dagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na, Nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen, Nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan, Nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, Nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, Nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Agpraktisak pa'y mat nga ag-Ingles Hangko nga amo ti agsaw iti Ingles. Ay, amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My Nanang Lourdes or my mother. And my Manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako, Nanang.
Iumayandak man iti kanak ito likod ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuom dito yanak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mauawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mauawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato itian ko. Lero na. Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. No. Oh, why? Ni, nakariing ka mat gaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tena. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kaniti na. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko. Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nubyo manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagis tampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Parang layara. Ni, aday tamanan. Ay na, umay manan makisaon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti English. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla adagos. Thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam sika, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner.
Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputidan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, o sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat ha? Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu datang apurenar. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matliw na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Wala nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay?